urimo zo kwireba witonze. Iyi filime irimo ubwenge bwinshi cyane. Gabakingaho dutangiye ari kurwana n'abanazi, abasirikare b'Ubudage. Icyo gihe bari barafashe agace bagenda bafata igihugu ku kindi. Hitler yari yarakaye, utamenya ngo yarakajwe n'iki. Umugabo yavuyeyo kuri reception. Bite ari gusinzira? Nagufasha iki? Ninjiye hano ryari? Ntabyo nzi, ngiye naje saa 6 z'ijoro. Turebe namba yawe y'icyumba. Umugabo ntazi ngo yaje hano sangahe, nta kintu yibuka. Filime bayise ngo iki? A man with no past, cyangwa se umugabo utagira ahahise. Muri make ni ikivejuru. Raider. Umugabo yitwa Raider. Sasa yatangiye kwibuka nambara. Urabeho Raider. Kukakagabo kamaze kumubwira Raider. Umugabo nta nubwo azi izina rye. Ariko umeze neza? Kubona umugingo utazi izina rye, wataye umutwe. Sasa umugabo yasohotse hano, yaraye kuri hoteli, ariko ntabwo azi ngo yaraye. Kureba hanze, yari yaparitse na moto, twamubonanye urufunguzo rwa moto, ariko ntabyo yarazi. Si moto ni yanjyeyo. Umugabo nta kintu yibuka. Yaraye kuri hoteli, yahise afata moto ye ayihata umuriro arikomereza. Nuko tuyitangiye. Umugabo utibuka n'ikintu na kimwe, ariko twamubonye ikintu ashoboye. Sasa twigarukira hano, hari groupe yitwa Sunborn Group. Hari genge ndebe no mugihe nkabona neza ko nyitekereza nkuko natekerezaga kera nyine umwana. Gusa ibyo ni biki boss? Sasa wibuke neza wa musaza twabonye ari kurwana mu ntambara y'abanazi, n'uyu nguyu niwe. Iteka nawe uragaca gusenya. Gusa ntabwo wareka, nta point yari yo gusenya mu gihe ugiye kubaka ikintu cya nyacyo kugisimbura. Ubwo rero nakoze cyane kugira ngo mbaho neza. Sibyo nabikoze Jacques, sibyo nakoze Jack. Bano bagabo wibuke twatangiranye bari kurasa, ari abasirikare b'Ubudage mu gihe cyo mu Bufaransa, nyine mu ntambara ya kabiri y'isi. Mfite amafaranga, ariko hari ikintu ntari kumva neza. Iteka muranibaza impamvu mfata imyaka yanjye yose namaze mfate biriya nkabishyira muri ibi. Ukaba bafite project hano y'umujyi yubatse mu nzu ye. Abantu benshi bagiye kubabara, cyane cyane abakene. Rimwe na rimwe mpora nkora ikintu nkagisubiramo, nk'uko reincarnation kwa kunda abantu nyine abantu baba bagenda bazuka. Giza ngo iki? Gufata ikintu ukagikora uyu munsi. Sasa dore cya kigabo nanone twatangiranye ari igikoroneri. Ntabwo byababaza. Rimwe na rimwe bakeya baba bafite kubabara kugira ngo benshi bishime. Gusa mu nyuma soul yawe izaba judged, cyangwa se soul nyine ni roho. Ubazwe ibyo wakoze. Roho yanjye uvuga ibijyanye n'iki? Ko nta soul mfite se. Niba nta roho ufite rero uri gukora ibyo wagakwiye kuba uri gukora Paul. Ariko nyakubahwa, uri kuvugana n'uyu mugabo w'umukire bita Stambon. Tumumenyera nkahita nkwica. Jack Tonde. Uyu mugabo yitwa Swatch, ni artiste, ni umuhanzi. Kandi twe twemera ibintu by'abahanzi. Gusa hari ibintu biri kuncanga muri njyewe, ibintu bitameze neza, bitari kumesha amahoro. Kagabo gafite project y'umujyi, nakabaye narahisemo project nyinshi, ariko nahisemo iyawe kubera ko yo ifite ahantu ihuriye n'abantu. Ibi bintu wabyubatse ubuzima bwawe bwose. Nta kintu wakoze kimeze nk'iki.
byiza cyane This was the big one. iki nicyo cyari gikomeye mu buzima bwanjye bwose nakoze iyi ni mountain ya Everest kuri wowe kabisa ukoze ikintu kirenze umugabo ari gushaka kwe bavuze ngo ufite vision ufite intego I came here to do one thing, make that vision a reality. naje hano kugira ngo nkore ikintu kimwe gituma intego zawe zibizanyazo Energy to get this. ahubwo icyo nibaza uracyafite imbaraga zo kubikora I do. ndazifite Of course I do. ndazifite pe It'll always be done. I know that. teka abaho gushidikanya byo ndabizi Of course, and of course you're right. uravugisha ukuri ariko ngenda cyafite imbaraga zo gukora ibyo nshaka My work. akazi kanjye ntaka ngaka It's a great thing. ibyo utekereza byose umenye ko ugiye gukora ikintu cya nyacyo Now, you'll excuse me. ukuraza kumbabara rero I have a few little things I need to. mfite ibintu byinshi nkeneye gusoza akagabo kaje kumubwira ko ngari gukora ikintu cya nyacyo kano kagabo twakabonye kera kari koroneri uriya mugabo ari generali kamusuzugura n'ubu ngubu turi kumubona mu buzima bw'uyu munsi Sunborn Group That is one word, dude. uyu muginga nta aracanga I'll grant you that. But Jack, that man is a... Jack ni umuhanga Yeah. Still weird. Look, aracyacanganya get this thing built. ibintu ugiye kubyubaka You're still gonna have to get it approved by city gusa ukeneye council. ko inama njyanama y'umujyi ikwemerera kubaka Roger Hammond is the only one that matters. Roger Hammond Best niwe wenyine uba ufite ikintu avuze My pocket. ibisigaye ni umufuka wanjye ni ikofi mfite amafaranga I'm gonna visit, show him the error of his ways. mfite kumwereka ko ari kwibeshya nyine That's a little heavy-handed. Just call it. sasa ngo hari umugabo bashaka ugomba kubasinyira kugira ngo bubake bino bintu umusaza aramubwiye ati muhamagare bategura inama umugabo ni umukire tubonye project tutafite irimo umujyi ukomeye cyane ndetse n'imihanda uwo mugabo afite amafaranga twigarukira hakuno sasa uyungure kugenda modoka umuhanda ari byo yatangiye kwibuka tangira kwibuka kana bakirukankana parika hakuno umugabo hari ibintu agenda yibuka cyane ariko ngo namenye ngo nibiki umugabo ntago azi n'izina rye sasa yaje hano hari uri gusoma igitabo ngo cya anagram bintu nyine byo gufata inyuguti zibanza ukazisira inyuma ujye musoma birabena sasa twigarukire hano hari umukecuru ufite akabari wa mugabo yaje hano muri ka kabari kiwe k'uwo mukecuru nyine What can I get you? naguha iki nyakubahwa ikawa Kitchen open? igikoni kirafunguye Want as long icyo ushaka cyose turakiguha Okay. cyane cyane nka za cheeseburger zabonetse cheeseburger That's good. ndumva bibyumvikana neza Cheeseburger. njyanira cheeseburger aha ngaha hano hari umukiriya uzishaka Thanks. Cream sugar? ukunda isukari se oya ni iy'abana ntume isukari You okay, huh? ariko umeze neza we umukiriya You're the second person today who's uri umuntu wa kabiri umbajije icyo kibazo What's the answer? none wamusubije icyo wa mbere we I'm not sure. ntabwo ndi sure sinzi niba umeze neza filime zitangira zituje Into this time of day, huh? Oh, it's just hano ndi kumena nta muntu uhari se aya ni amasaha yo kwishima pretty soon. turaza kuba turi bize mu kanya nta mukiriya urimo mu ibara yabo Not in this town. muri make nyine abakiriya bazira rimwe sasa uyu nguyu yarebye no mukobwa kumwitegereza tangira kwibuka kera mu gisirikare mu ntambara yigeze kumubona bararebana You need to be more careful with your receipts, Shelley. mama ufite kujya wita kuri yose ku bintu wakiriye Into my grandmother's books. mba ndi gukora ku bintu bijyanye Morgan is n'igitabo cya afraid mama ubyara mama n'umugore ngo abyara mama w'uriya mukobwa I'll screw up my tax. uyu mukobwa bafite ubwoba ko imisoro nyinyereza All this away. ngo rurizaza ngo itware n'ino duka nyine tu irisi ni ruru yaho havayo bya bigabo Shelley. seri wiriwe shari jack mereza whisky bya bigabo bivayo bino bigabo bigeze no guhura kera ndetse yanabirose twabibonye ahura birota
kanabitekereza kigabo gisukayo wifi ko wiski wifi ntabwo turi za chat GTP ziribeshya sasa bino bigabo bya jano bitangira kwishyuza wa mugore amafaranga. Don't be rude. Pay the lady. Wiba ikigoryi ishyura umugore nweye whisky amwishyura mu mafaranga n'ubundi amuhaye. Ushaka akantu keza wigurira. Gabo byaramubabaje ariba nawe aramureba. Iki ni cyande ko mbona cyabyimbye ndamureba. Nitwa Rayida. Sasa iki kigabo arakibuka cyarasha abantu hariya kenda kibona bararebana naritse mama bikaba ni ibigoryi biza byishyuza abantu. Reka tugende tuve kuri uyu murezi tuze kubana na bazaza Shari gore mwita Shari agari Shari. Zino ni inshuti zawe. It's called Tink. Kira kuru cyabo bakita Tink. Short for Tinkerbell. Kitwa Tink nyine tu. Short for nobody cares what is real. Abandi nta muntu ujya wita ku bazina y'abanyayo. They both work for the other guy. Bose bakorera undi mugabo. Jack. We na Jack kuriya ubonye ukubaza byinshi. Not exactly. Ubishyurira iki umutekano wawe. Sasuyu azana cheese burger. Hungry. Wari ushonje ndabizi. Starving. Ntabwo nari nshonje ahubwo nari ngiye gupfa. That. Gaho uryo two rero. The burger. No, it's not. Mwateze neza. Oya urabeshya. Tastes okay to me. Nari yiconje ubwo niyo mpamvu numva biryoshye. When was the last time you ate? Ese ubundi uheruka kurya ryari? Kumbona urya nabi? Ntabyo nzi. Can I ask you a question? Se nakubaza ikibazo. Mugabo nubwo yibuka igihe yaririye. Little girl. Nicyo uzi ko umukobwa wababajwe cyangwa se umukobwa wababajwe cyangwa akicirwa hafa. That's a strange question. Cyo kibazo nago kizwi. Ndumva mbaje ibintu ntazi. Gisubizo ni ikiheze. Answer would be no. Gisubizo ubwo kiraba oya kuko nta makuru mfite. Kubera icyo umuntu mbajije. Vaya abandi bakiriya. Happy hour, huh? Happy hour. Irarangiye. Happy hour irarangiye bagiye mu kazi ubwo ngubwo. Barebye gato mugabo ahitabura. Mama dusuwe n'umuzimu. Tayikomereza uyu mugabo ntibuka ikintu na kimwe. Sasa dore kunajya abonekerwa. Yatangiye kwibuka i Roma muri 180 nyuma y'urupfu rwa Yesu. This woman and this child stand baturage uyu mugoro n'ura mwana baragushinja bari kutubeshyera. Ibyo batubeshyera ni ibinyoma. Dufite ibimenyetso bihagije. Is there anyone willing to fight? Ese hari umuntu wizeye kurwanira bano bantu? Ni ready. They will be dealt with according to the law. Utabarwanira nataboneka, ubarwanira nataboneka. Turaza kubana bigende ku mategeko. Don't be frightened. It's gonna be alright. Wigira ubwoba. Biraza kumera neza. Hari umuntu uri buze kuturwanira. Sasa bano bagabo twongera tugaruke i Roma kera cyane. Nyuma gato y'imyaka 180 nyuma y'ipfa rya Yesu. You do this. Binago kwe kubikora. Nanone bari bahari. Uriya mugabo ari kubireba turi kubibona. Not better of you. I will not watch. Je ntabyo nambara ndi buyirebe. Uyu mugore akomeza kugenda amubonekera. Wa mugabo ufite good maintaining itegeko rifate neza utaryica. Kino kigabo iteka kiba kiri kumutegeka ibyo akora. People will love him. Abantu bazagukunda nushiramwe amategeko mu bikorwa. Turi Roma barashaka kumanika umugore n'umwana ntazi ngo bari gushinjwa iki. Will anyone fight for this? Hari umuntu warwanira uyu mugore n'uyu mwana ngo turebe ko bakira. Kera bahitaga bategura umurwano ubwo nyine watsindwa Imana ikaba yemeye kuri umunyabyaha. Ntawe ndabikora. Well,
Well, step forward. yegera imbere Yourself to the people. yereka abaturage havuyeho umugabo igisore ijeye rayida uwo munsi rayida nawe yari ahari ndetse yemeye kurwanira bano bagore na kuno mugore n'uyu mwana bari bari ngo kubashinja icyo gihe yari n'igisore koko. Citizens, we have a game. Baturage dufite umukino. We have a game. Dufite umukino hano. Tugiye kureba umusore akubita abandi. Yesu Kristo araje. Aje kuducungura. Wowe woherejwe na Yesu Kristo. Kugarebye arumirwa. Hey, bari kubyibuka bite? We, Do I know you? gute nkuzi he? Ko mbona asa n'ukuzi. Byabiga mu bya Jacques. that's funny. What is? Ikibazo kirashimisha igihe gisimishije se. I was going to ask you the same thing. Nanjye nagiye kukubaza ikintu nk'icyo ngicyo. Giye nkuzi he? Police, detective. Nibo baza mu modoka zisakuza gutya. Detective Timmons. Detective Timmons. Good to see you. Byiza kukubona. Problem? Nicyo kibazo. There's no problem. Nta kibazo kiri hano. We were just leaving. Twebwe turigendeye. Usanze tugiye. Kandi byari bizanye urugamba n'intambara. Kuri uno mugabo twabonye ukuntu akubita. Gore hano. Let me see some ID. Yakubaho nabo n'indangamuntu yawe. Reka turebe ko utari ikihebe nawe. For their ID. Wowe urinde umaze ID. And they know you too. Barana ko kutababajije ID. Baranda bazinze icyo bakora nikamusubiza. What are you? Bundi wori. Wowe urinde umbaza ID. Timmons is the one honest cop in this town, Ryder. Timmons Ben ni umupolisi mwiza dufite muri uyu mujyi. Wa mugore asohoka mu nzu. Ryder's okay, Ben. Ryder nawe n'umugabo mwiza Ben. Ni mu Rwanda. Ndabona bameze nk'amashaki. Okay. Bye. Vayo. Hano ni hanywa agacyayi. You got a place Agakawa. to stay? Seems as the last Fitano kuguma subundi. paradise. Nari nazigumye muri hoteli iri Paradizo. Okay, ngiye mfite heza rero harutaho. Show him the room. Mwereke. Bas, mwana. Tugende nkwereke. Tugende nkwereke. Nkurikira tugende nkwereka ahantu heza harutaho ngaho waraye. Cyane n'umukobwa ngagiye kumwereka ahantu haruta muri hoteli hariya. Urufunguzo. Babona uwo mugabo ahora yizerereza hano. Ntibazi ngo ava he, ntibazi ngo ni muntu ki. Nawe yabambaje babwira ko atabizi. So I finished law school, so I use this room when I work tonight. Najyaga nza kwigira hano kera. Nakoreshaga ninjoro cyane. Sheets are clean. Ibintu byose biri clear. $50 a night. And maybe if it gets busy in the bar, you could help out a bit. Okay. So those guys. None bari abasore. Jack, Bud and Tink. Jack, Buddy na Tink. Numvise ngo riko mubita. What's their deal? Ubundi baba badiringa ibi. Diro zabo nizi. Pay them off. Mubishyurira. Those clowns work for a guy named Paul Sanborn. Biriya bigabo bikorera ku muntu witwa Paul Sanborn. You know that name? Ibyo zino urizi? Nkwiye kurimenya se? Ni icyamamare. Akira reba. Bamwanditseho ibintu byinshi. Paul Sanborn baramuzi ni umukire cyane. Mugabo ngafite inzozi kiro gitabo rye. We have a game. Sasa yatangiye kwibuka. Kera cyane. Paul Sanborn has a vision. Paul Sanborn afite intego. Vision. Does he really have a vision? Ese koko afite intego? Making shit tons of money. Akorera amafaranga menshi cyane. Doing collecting that envelope. Noneho bari abagabo niyo mafaranga birirwa bamukorektingira muri envelope bagenda batwara hirya no hino. Every year there's this charity thing Buri mwaka ngo habari ngo gikorwa cy'ubugira neza. Sanborn runs, and his minions Sanborn niwe unabikora. collect donations. Abashaka donation ni ibintu byo kuvuga ngo nyine muzana amafaranga tuzaye gufasha abakene. If you don't contribute, the health inspector utabikoze starts to show up abashinzwe umutekano nako abashinzwe isuku health ubuzima on a daily basis, and your barabikora bakabishyira ku murongo doesn't get picked up. hanyuma biriya bintu bya garbage cyangwa se
biriya bintu nyine babinaga nk'imyanda ntabwo bajya baza kubitwara murabikurekera nawe ukabyigumanira biba bikomeye umwanda mwinshi nyine bakareka kuza kuwutwara biriya imodoka bitwara imyanda ntabwo baza kuwutwara njye nabishyize ku misoro nuza Sheri yishyura. Okay, sounds kind of shady. Tumva ibyo bintu bisobanutse. It's small potatoes to Sambor. Nyine tubifata nk'aho ari ibirayi bya Sunboy tumuha. But it's his charity. Gusa nyine niba ari afasha abantu njye mbona akunda gukontorora abantu. Everyone gives. Ahura baza buri muntu wese ngagira icyo atanga ngo ajye gufasha abakene. Niko umugabo akora. Reka njye ku kazi. Kubabwa ari yigendera. Bamuhaye icyumba hano ngo araramo. Ndetse ngo bakishyura 50 yanabishyuye. Aza hano tangira kureba no mugabo. Uyu mugabo agenda yibuka ibintu byinshi by'abantu bagiye bahurira. Who are you? Urinde wa mugabo. Marireba mu ideragoma kibaza ngo urinde. Sasa tugaruke kera cyane nyuma y'ipfa rya Yesu. Ari kurwanira bano bagore uno mugore n'uyu mwana i Roma. Man to man battle. You don't have to do this. Who is ntago ufite gukora bino bintu. this boy to question you? Maintain the law. An example Wewe wimubaza bira bigambo has to be made. kora ibyo ukwiye gukora. Mugabo yategekagwa. Hold with your decision, stranger. Wa mugabo umwanzuro wawe urafite neza. I've made my choice. Nahisemo jewe. May the gods be with you. Okay, Imana zibane nawe. Rwana. Aturage barafana. Ngaho Rwana turebe. Turebe ukuntu Rwana. Mugabo avayo. Icyo gihe yari umusore cyane. Bagiye kurwana kugira ngo bari abantu bakire. Sasa narugo agiye kurwana n'umuntu umwe. Bamuhaye igisirikare gikomeye. Abasirikare benshi cyane. Imirwano yabaga ikomeye. Bizeraga ko ngo Imana ngo nutsinda ubwo ngubwo nyine ngo uraba wa nubwo wabakoze icyaha bireba ugatsinda ntacyo urabaho. Yarotaga abari kubitekereza asinziriye yabahagaze akabitekereza. Fatutaba hano k'umugabo ariko uri cyane ubundi woweho uri cyane. Twigarukire hakuno hari umugabo w'umukire genda mu modoka imeze ityo yaje hakuno. Twigeze kumva no mugabo avuga ngo arashaka kubaka umujyi ndetse ngakeneye ngo umuntu umusinyira umunyapolitiki. Paul biti Roger. Bagabo nago basuzanye ngo biti bavugana mu mazina yabo. Gonna make me start, aren't you? Ugiye gutuma nangirira he? You know why I'm here. Uzi impamvu ndi hano? Ndabizi impamvu ndi hano. None ubwo You're not gonna like what I have to say. ntabwo ugiye gukunda ibintu ugiye kukubwira. Okay. Try me. Gaho ngerageza. I can't let you do this to the people of this city. Ntabwo natuma ukora biriya bintu ku bantu b'uyu mujyi. Ngiye nkunda abantu bawo. The city, can you believe it? Abantu b'uyu mujyi. Ibyo bintu wabyizera? Mugabo yahise avayo baramuhakaniye. Suckers born with it. Kariya kagabo gatekereza ko kakuriye mu bakire ibintu byose ngo baragakundira. He understands the people of the city. Kakongera kakavuga ko gukumva ngo abantu b'uyu mujyi. No matter what he did in any restaurant that doesn't have permission. Uramureze nta nubwo yagendaga rero muri restaurant nibura. Inyenyeri zirasiyesha. Ntabwo ajya gusangira n'abantu ku muhanda. Azamenya neza ko aba bantu atekerereza yabamenya baramutse bamukubise hasi uko yavuze kuri za bogisa. None ubwo ugiye gukina uwe mukino. Ntabwo mbizi Jack. Gusa turaza gukora ikintu cyiza. Mugabo tubuze kwiyubakira. Turabakira dufite amafaranga. Iteka nkunda kuza hano. Igihe gusa. Kumva uko bari kugenda hariya. Mugabo arimo aragenda yibuka urugamba rwa mugabo. Urugamba rwanyura mugabo ni warutangije. Dore
bata gira ukina bintu byabo to cyuma cyuma ugabari mu biki cyane baga to mwatano ijosi abaturage barafana urabamenye barwana neza cyane abakekwaga babavanayo muri make baba babariwe babeho abaturage baratora babeho yarabyemeye ikiganza iyo bagicurikaga wabaga upfuye muri make ubwo babaga bagukata urugamba rwo igihano cy'urupfu sori turakize dukijijwe n'indwanya ubwo bari kubyibuka ari uyu munsi ariko se gute nkuzi nyakubahwa uriya mugabo yakoze ibintu bitameze neza nabibonye iteka abantu baba bafite kwibaza byinshi ku bijyanye n'ibitekerezo byiza ariko ntibize kukubuza gukomeza ntabwo ndibuze guhagarara ahari buriya hari ikintu uriya mugabo akeneye kumuha iriya nyana y'imbwa se ko ifite buri kimwe zana ibyo dufite kuri Hammond hano turebe Roger Hammond is rich. Roger Hammond ni umukire bafite agatabo bagiye bamwandikaho Born into money, is faithful to his yavukiye mu mafaranga ni umwizerwa ku mugore we yishyura imisoro volunteers at a soup kitchen. ndetse akunda kujya guteka Must be some dirt on him. ngo yashaka n'ibindi bintu bimuriho His daughter does ballet. umukobwa we akina ballet ni bya bintu ballet ni bya bintu nyine bakina byo kubyina utuntu nk'utwo ngutwo tw'abana Last month he took a 24-hour ukwezi gushize yafashe amasaha 28 flight from Seoul. aguruka ava muri Seoul yavaga muri Seoul mu ndege He went directly from the airport to arangije ahita ajya ku kibuga cy'indege a recital. nako yavuye ku kibuga cy'indege atajya mu birori atageze iwe It's his own plane, I'm sure. nta muginga afite indege ye That leads us to the question, gentlemen. muri make arahagije ibyo bitugerageza bituma twibaza Do you bribe a man who already has ni everything? iki waha umugabo ufite ibintu byose How about something you threaten to take? ubuze icyo umuha rero wafata icyo akunda Every man needs to worry about the safety of his family. buri mugabo wese aba afite guhangayikira umutekano w'umuryango we muri make niba nta kintu wamuha shaka icyo umwambura batangiye gutekereza kuri kariya kagabo kanze kubasinyira barebe ikintu bakambura kugira ngo kabasinyire uyu mugabo iteka yabahora agashuku n'umugabo ahantu hose twagiye tubibona ahita yikomereza hari umugabo uri mu gace uri kugenda bagendaho dore nguwo dore ukuntu bagenda byibuka byose Want more? Give them what they want. abantu baha ibyo bashaka ndamurwanya abaturage bahise basaba undi murwana avayo cya kigoryi ngo ni Jacques wo muri iki gihe icyo gihe yari mu gisirikare ukomeye w'ubwami ndakwica ngiye kukwica wapi abasirikare b'ibwami ntabwo bari boroshye nabo bafite ingabo we nazo afite ariko cyuma ntabwo abafite ariko musore cyane ubi cyane genda byibuka ariko si imirwano nayirwanye abagabo ari kubona ibintu byinshi bimwibutsa ahantu henshi bagiye bahurira gabavayo yiyakiriza ikimoto cye kumva uko yakira ikimoto mwibuka iriya modoka iri haruguru uyu muginga aracyazenguruka uyu mujyi
detective akomeje kumugendaho nawe yiga iby'uyu mugabo. Detective afite kwita ku mujyi we akareba ngo harimo iki. Sasa yagarutse aha ni muri ka kabara akunda gufatiramo kafe. Umukobwa ari hano muzanira urucupa runini. Hey yourself. Bite. You know, I was just wondering. Navuze nibaza. You cool with me being here? Ese ujya ukunda kubona ndi hano? Dude. You think my grandmother asked my permission? Yesu uratekereza uriya mukecuru ambaza gukora For anything? ambaza ko namusaba uruhushya kuri buri kimwe. So you said you're a lawyer? Waravuze ngo uri umushinjacyaha. I'm a legal aid attorney. Uyangiye ndi umwavoka. Legal aid attorney. This place is sort of my... Ahangaha mafata nk'ahantu nyine mba ndiyo ntagiye mu kazi. I kind of grew up here. Nanakuriye hano. Guys are tight, aren't you? Ushobora kuba muri abantu begeranye cyane. Drunk driver when I was 8. Ababyeyi banjye bishwe n'umuntu wasinze nyifite imyaka 18. I got through college on what they left me. Then she paid for law school. Uriya mukecuru aramfata arandera ndihira amashuri. I mind during all of it. Ndetse ndinda kwibura. And she left me alone to make all my own decisions. Ndetse yarandekaga nkinifatira imyanzuro yanjye. Ntabwo yigeze akomeza kumbwira ikintu nakora. Morgan V. Strand. Morgan V. Strand. Ko witwa. Ubwo siyo V ihagarariye iki? Virgil? Virgil. Nitwa Virgil. It's Shelley's last name and it's... Nyine ni izina rya Shelley rya nyuma. or something? Ahari ashobora kuba ari ibintu by'umuryango wawe. Mom's idea. Wimpreminga ni mama wabimbwiye ngo mbikwite. Get that. I got it. Uretse ngufashe ndabifite. That's cool. Okay, ni byiza. Roman poet. Virgil mu guturuka mu migani y'Abaroma. Poet. Never heard of him. Ntabwo rigeze mwumva. Yeah, he wrote the Aeneid. Yanditse igitabo cyitwa Aeneid. Inferno, he serves as the guide into hell. Ndetse muri icyo gitabo avuga ko yari umuntu uyobora abantu mu kuzimu. I know. Wimbwira ibyo aribyo ndabizi. The guide into hell, though. That sounds cool. Muyobozi w'abantu bagikuzimu. Ibyo bintu nabyo birumvikana. Ndumva ari utuntu twiza. Iryo zina rye. That's Roger Hammond. Roger Hammond. He needs to talk. Aranyandikira ashaka ko tuvugana. Roger Hammond ni kagabo. See you later. Babakire batangiye kwigaho ngo barebe ikintu bakambura kagakire nyine n'umukobwa akorana nako. See you around. Tuze kubonana. Umukobwa arigendeye. Is Roger Hammond? Uwo mugabo ninde sura agiye kureba Roger Hammond? He's a councilman. Ni umugabo w'umujyanama mu nama. He's opposing Paul Sanborn's big development. Avuga rumwe n'uriya mugabo bita Paul And Morgan Sanborn kuri gahunda afite. is one of the attorneys. Ndetse umukobwa wanjye ni umwavoka. Leading a coalition of townspeople. Aramufasha baba bashaka gukorera abantu bo muri uyu mujyi nyine. Ko babafashe. Here we go. Lunchtime rush? Leo's gonna be thrilled. Uriya mukobwa ngafasha wa mugore na ko wa mugabo twabonye bari abagabo bari guhiga ngo abasinyire babone kubaka umujyi. Kandi yabyanze. Ibigabo byatangiye gutekereza. Sasa uyu nguyu fasoma tangira kugenda yibuka ibintu. Bimuza mu umwana wabuze. Iyo nkuru ishobora kuba iteye ubwoba. What's that? Ni iki kijya mbere? Nothing. Ntacyo. Didn't you ask me about a little girl? Yeah. Wigeze kumbaza ibintu bijyanye n'umwana wabuze? Terrible. Byari biteye ubwoba nibyo nabikubashije. Hold your horses, Leo. Ariko wajya ureka ibyo bintu wowe kubyo gukandagura. Ni umukozi wo mu gikoni. Bamutuma ibyo mabutuma akabizana agakanda hara kuri karakantu kabuzari. Twigarukira hakuno kubakiri. Bashaka kubaka. Kigabo kiba kiri ahantu hose. Bana baco. Sinzana. At the risk of repeating myself, Bandi kwishyira muri skill nkomeje kugenda mubaza ibintu byinshi. pointless to leave any of the old city intact. Nta kintu bivuze gusiga umujyi usaje gutyo ukawusiga gutyo gusa. You're going to do something, why aren't you going to do it properly? Do you know how many people live in this part of the city? Ese uza abantu batuye hano bose? Of course you Ni do. benshi cyane.
urabizi I used to walk these streets to get to my school. kera najyaga nca hano ngiye ku ishuri natuye muri karitsiye ntaraba umukire So how can I kick these people out of their house? gute nafata bano bantu bose nkabirukana hano muri karitsiye And keep the housing, dufite kuguma hano abantu batuye the community. umuco wabo community Put some money into infrastructure. basi tugashyira amafaranga mu kubaka ibikorwa remezo ariko abantu bagakomeza bagatura New housing. It's simply a matter of efficiency. That's all. gukora ibintu byiza They'll be outpriced and you know it. This is their home. Whatever it is hano ni ahantu habo you decide, urashaka ko tubasenyera you'll still have your nasty little friend, Councilman Hamilton, standing in your way. ibyo wakora byose uracyafite umugabo ukubangamiye kariya kagabo ngo ni hamani Sometimes you have to push a person to make. rimwe na rimwe uba ufite abantu uba ufite gusunikira abantu gufata imyanzuro ikomeye And that he wants to share with you. uyu mugabo afite ibintu ashaka kukubwira Isn't that so, Jack? If you don't mind. sibyo rata Jack tubwire Of course. yego natubwire Of course, Jack. I'd love to hear it. ndabikunda kubyumva gira icyo tubwira nubwo uri umupanga What can we hold against Hammond that he really cares about? dufite gufata ikintu hambandi akunda tukakimwambura kugira ngo adusinyire Daughter. umukobwa we I have a plan to obtain her. mfite umupango wo gutwara akana ke ndetse nakagumana It's difficult, but do it. kadukorera icyo dushaka biragoye ariko dufite kubikora Kidnapping a child. gushimuta umwana No one gets hurt, nta muntu uri buze kubabara especially the child. cyane cyane abana You know uri what, ku gakino Jack? He's right. aravugisha ukuri No one will get hurt. nta muntu uri buze kubabara And Hammond will do whatever we ask of him. ndetse hamandi arakora icyo dushaka cyose nitumara kumwambura akana ke araza gukora icyo dushaka cyose Make the wrong choice. Of course. Wonderful. That's wonderful, Bill. ibyo bintu birarenze kabisa mupango dushimuta akana k'uriya mugabo uriya musore twabonye amaze igihe abibona hanyuma uriya mugabo nanone nitumara gushimuta umwana we arakora icyo tumusabye cyose umuntu wagushimutira umwana nawe wakora icyo agusabye cyose nubwo wagurisha umujyi sasaba twakinze For me? nanjye se Never for you, Ben. oya we ntago byabaho Beer. Whatever you got's cold, nshaka inzoga shall we? nzanire agakonje Evening, Mr. Ryder. nyakubahwa Rayida umugoroba mwiza Evening, detective. detective umugoroba mwiza baro ntibumvikana mugabo ahita The garbage out. atayigendera mbona icupa hano Where are you going? ugiye hehe nyakubahwa ko nari nkuzaniye icupa ya So thirsty after all. inyota iyi ishira icyaka mise nkishira umugabo ahise agenda ariko ka gacupa ntacyo ko tukibona gacupa uriya yari ari kunyweramo cupa se rirari gise naryo cupa detective yaritwaye arimo arashaka kumwe bya wa mugabo ari kwiga ku muntu utazwi sasa hano hari uwahamagaye mu cyumba cya wa mugabo nanone Rayida hari uwamuhamagaye telefone se ko nta muntu tuziranye none Ryder. mbwira Rayida Is this? urinde wo No, not yet. Soon, but not yet. buretse nta wimbaza uwo ndiwe ntago giye kirakira How did you get this number? iyi namba wayibonye gute nimero yanjye You've been having bad dreams. wahoze ugira inzozi mbi mugabo abiza ati Could try pharmaceuticals, religion, therapy. gerageza ibintu bya terapi I can tell you. kwa muganga urasenga reka byaranze reka nkubwire ko ibyo bintu bidakora Who are you? uri cyane We've a game to play, Ryder. dufite umukino wo gukina Rayida What game? uwe mukino I'll be in touch. ndaza kuba niteguye nijya uri buze kuba ubiyoboye ahita kupa ngo bafite umukino wo gukina tubonye ari cya kigabo kigendana na wa mukiri akabunda kanjye vayo birakomeye batangiye kujya bamamagara batanze bakanambwira ko dufite umukino wo gukina tangira kwibuka sasa Ubwongereza 1400
na 76 kera cyane haciye imyaka nka 700 sasa yinjiye hano hari ahantu yinjiye hano none mu kabari hari harimo wa mukobwa yigeze kubona ndetse na wa mugabo ari kubona uyu munsi yari ahari mugabo avayo iteka ryose barahuraga aba bagabo niba bibyenda bite ntabwo turasobanukirwa neza filime bayise ngo man with no past umugabo utagira hahise turi kumubona mu bihe byinshi bigiye bitandukanye tumaze kumubona mu bihe birenze 4 ntabwo wishyuye umutungo wawe imisoro yo ku mutungo wawe And you don't wish to sell. hano gushaka kuyigurisha niba kwishyura bikunaniye ntabwo wagurisha The property has been in my family for 2 generations. uyu mutungo wahoze uri umuryango wanjye rwose kubisekuru bibiri murumva twahagurisha Please give me the time to pay the taxes. mu migenzo abishyura My imisoro was fair. Please, my lord. nakubwije neza nyakubahwa babarira This is no place for a lady. uyu ntabwo ari umwanya w'abagore Dear, wa mugore avayo what are you doing here? urakora iki hano This is wrong. What are you doing? ibintu ntabwo ari byo kubera icyo uri kubikora Really? With respect, my lord, a precedent must be set. nyakubahwa Otherwise, they'll all be trying to take advantage of nudakora icyo ufite gukora bano bantu barakomeza bakumenyere you. You mustn't do this. ibintu ntabwo ufite kubikora I fear for your soul. njye ntinya roho yawe It's never too late roho yawe ntabwo to do mbona izajya mu kuzimu the right thing. ntabwo uratinda ufite gukora ikintu cya nyacyo mugabo ibintu byose ababyibuka hari umugore wakomezaga kugenda azabwira kariya kagabo k'agasaza ndetse kiriya kigabo bahoranaga twabonye n'uyu munsi bari kumwe cyahuraga nacyo kimubwira ibigambo byinshi waramutse Why don't you pour us both coffee? You know, when I was a little girl, urabizi nyine umwana muto I looked out our kitchen window and I saw a najyaga ndeba hanze mu man cishije umutwe mu idirishya standing outside. noneho nkabona umugabo ahagaze hanze My mom was next to me, only mama yabaga ari inyuma yanjye she couldn't see ariko we ntamubone him, but I could. ariko ngewe nkamubona He had a kind of outline, an aura, ngewe nabonaga ibintu birenze by'uwo muntu and I just knew he was a ghost. ariko ubu ngubu namenye ko uwo muntu ari umuzimu nabonaga abazimu All my life I've seen things ubuzima bwanjye bwose nahoze mbona abantu bameze gutya that other people don't nahoze mbona ibintu abandi bantu batabona see. So I'm a ghost. none se ushatse kuvuga ko ndi umuzimu nanjye Not quite. oya ntabwo ari byo Your aura is different. wowe ukuntu uteye udukoryo twawe turatandukanye I have no idea, but I can tell you ntabwo mfite igitekerezo cy'uwo uri we you ain't from around here. gusa nakubwira ikintu kimwe ntabwo uturuka hano hafi uri uwa kure pe nubwo tutakuzi ariko uri uwa kure umugabo yaje gucumbika hano nawe ubwe ntazi ibye twigarukira hakuno kuri polisi hari uwatwaye icupa ry'ingo ashaka gupima za DNA uriya mugabo ubundi ni mu ntoki ko Yeah. fingerprint You want those fingerprints on the bottle for me? wabonye izo fingerprint zari ku icupa That was quick. wabikoze vuba kabisa 2 cents. wabonye set ebyiri ibimenyetso bibiri Yeah, she's a ball. What about umwe ni ufite ibara hariya ni wa mugore on the other side? ahubwo mbwira undi wabonye we ninde And you ran them through all the databases. Staying zinyuze muri database zose z'igihugu za federo hose urebe uwo mugabo nibazwe Yeah. binkorere I mean, once you do. Thanks. ze kubimfashamo umamagare nusoza What? umugabo yahise aza kumwirebera bite Mr. Ryder. Mr. Ryder What can I do for you? nagufasha iki hano umukobwa wabuze What of it? igipapuro bisa n'ibyiki Confessed to kidnapping her? uje kwicuza gushimuta umwana Relax, Mr. Ryder. uyu mukobwa ntugire ikibazo yarabonetse Turns out she was sleeping over at a friend's house. ikintu gitangaje nuko yari aryamye mu cyumba cy'inshuti ye Got to call her mom. yari yibagiwe guhamagara mama we What's it to you? birakureba se ubundi ibingibi Tell me about Paul Sanborn. bwira ibintu bijyanye na Paul Sanborn
mugabo A cop can get into a lot of trouble talking about umupolisi wamuvugaho yagira ibibazo bikomeye cyane Paul Sanborn in this city. kuvuga Sanborn muri uyu mujyi. Why you got his picture on your wall? None se kuki mufite amafoto ye ku gikuta? I've been Muri kumwigaho ibiki? a cop for almost 20 years. Njye maze imyaka 20 Paul ndi umupolisi. Sanborn has owned this city that entire. Uyu mugabo afite uno mujyi pe mu biganza bye. Iteka ryose yari afite kandi. And Ni umukire ukomeye cyane. that's all. Ndetse ibyo nibyo byonyine mfite kukubwira. He's rich. Ni umukire. He's powerful. Afite n'imbaraga. And he doesn't always have the city's best interest in mind. But a cop can get Ndetse ntabwo ajya yita kuri ibi by'inyungu z'uyu mujyi. for talking about. Ongeraho ko n'umupolisi umuvuzeho ashobora kujya mu byago. Exactly. Cyane. Ntabwo nabihakana. Stay, Mr. Ryder. Ndetse ugira umunsi mwiza nyakubahwa. Ndamutereka idarapo hariya imbere. Muri make si ubwo mukorera iki? Igihugu ukorera umuntu. Umugabo ngo yafashe agace ngo niyo umuvuze ari umupolisi ugira ibibazo. Muri make nawe urumva imbaraga afite umugabo. Sasa hano hari uwavagayo cya kigabo twabonye gihamagara Raider kikamubwira ngo bafite umukino wo gukina. Here you go. Allow me to introduce myself. Nyemerera nkwibwire wa mugabo. Agapapuro. Mr. Search. Je nitwa Mr. Search. Interesting name. Akazina keza. Once upon a time, I believe it was pronounced 𝓢𝓤𝓑𝓢𝓒𝓐. Rimwe na rimwe bajya basoma ngo 𝓢𝓤𝓑𝓢𝓒𝓐. Could you get me your oldest scotch? Wamereza iriya rudisi Spencer. nzoga. I'm sure it will be dreadful. I'll manage. Ndishyura humura. Utuma ubwoko bw'inzoga ngo ishaje ya kera. Vayo vuba vuba. Uyu musore nawe ubwe ntiyiyizi. Ntabwo akunda kuvuga amagambo menshi atazacikwa. Umugabo ariyishyura amadolari. Amafaranga uyabike ntunsubize. Ndabizi ko uri amagore nyiri bara ari buze kwishima. Nta mafaranga yawe nkeneye. Ishyira muri tipu. Delicious. Tubari hano baba bafite tipu ku buryo nyine umuntu wese ukeneye kwishyura ka tipu agenda agashyiramo. Amaturo mu kabari. You're designing Paul Sanborn's city of the future. Ni wowe utegurira uriya mugabo ibijyanye na future yiwe. A great magazine pieces you were mentioned in passing, but habaho ibintu byinshi bivugwa, ibintu bya magazine by'ibinyamakuru. were there any pictures of you? Ariko nta foto yawe irimo hariya mu binyamakuru. I like to think of myself as underground. Njye nikundira kubora ndi umuntu uri hasi. Icyamamare cyo hasi kitamenyekana. People like Paul Sanborn have their big Abantu bameze nka Paul Sanborn magazines, they talk on TV. baba bagaragara mu binyamakuru kuri televiziyo. I prefer to stay in the background. Njyewe rero nikundira kwigumira ndi muri background ahantu abantu batambona. Sinkunda kwiyamamaza. Reka dusangire nanjye ndi umugabo. You're the one who called me last night. Niwe wampamagaye ijoro ryashize. Yego nabikoze. Bird told me. Paul Sanborn's name opens doors in this city. Who are you? Paul Sanborn's name opens doors in this city. Izina rya Paul Sanborn ryafunguye imiryango myinshi muri uyu mujyi. Muri make ubwo ashatse kumubwira ati cyakuzanye hano ni Paul Sanborn urinde. And listening. Aside from being an architect, Sinakubwiye ko ndi architect se? I Ngende umuntu utegura ibintu. suppose I'm a sort of Nakomeje motivational speaker. ngende umuntu ubwira abantu nk'abamotiva. Precedent must be set. Otherwise, Sasu yatangiye kumureba ritangira kwibuka. Bigambo no mugabo yagendaga abwira. And with a good threat motivates people. maintain Magambo yawe akunda kumotiva abantu iyo utangiye kubakanga. an example has to be made. Urugero rufite gukorwa. It's not possible. Ntabwo bishoboka. I think there are infinite possibilities Ndakeka hari ibintu byinshi cyane bihuza. beyond what we know. Bihuza ibyo utazi.
akibyuza. Ibyo uri kuvuga ngo ntabwo bishoboka, hari ibintu byinshi bizwi bishoboka pe. Umugabo ahita yigendera. Mugoroba mwiza. Where's Shelly? Shelly ari hehe? Storage. Mu cyumba cyo mubika ibintu. Who was that guy? Ura ninde? Reba kuriya. He's the architect working with Paul Sambo. Ngo numwana icitega icukorera Paul Stambon kuri za projects. Like Sambo, do you? Kandi nawe nkunda Stambon. Sibyo? Ntawe mukunda. He owns this city. Now I keep Afite umujyi. hearing that. Ibyo binakomeje kubyumva. Tell me about Roger Hammond. Ese wambwiye byinshi kuri Roger Hammond? Roger Hammond? Roger Hammond? He's opposing Sanborn's bid to make the city over. Nawe yarwanya ibijyanye na And I'm helping na him. gahunda y'iri umugabo ndetse ndi kumufasha. Za sore haratangira. I got it. Reka njye kureba. Kigabo kiraje kiramubwira ati nzi cyakuzanye hano ndetse ibyo ukeka ko bidashoboka hari ibintu byinshi bituma bishoboka. Ubwo bamwita ngo Mr. Sowachi. Tangiye kukibuka. Since you won't have Hano you're gonna need a place to stay. A warm bed. On hand, the lady. vana ibiganza byawe kuri uwo mugore. You'll take orders from here. Kiriya kigoryi uraza kucyumvira. Concern. Umugore byafashe umugore hano kuko ngo adafite kugenda. Kano gakobwa iteka nako bahuraga bahura ndetse wibuke neza uriya mukobwa bari kumwe mu kabari barasa asa n'uyu mukobwa kandi yahoraga mubona. Just leave. Nawe genda rero ndamurekuye. Hey! Nambere biratangiye. Tu. Mugabo. Teka. Horaga kubita. Tu. Box. Terura. Vuna kaguru. Kubita. Wapi. Tumeza hano. Gatebe kagakora akazi. Bigabo ahantu hose bahuraga barwana mwikorera kubita arahindukiza kubita igifu cyuma kiva cyuma mwana wapi box bo vuna we yabyibuka isahinduka yabyibuka itahinduka biti You okay, huh? umeze neza. Runtime. We're closed. Twafunze nubwo ubizi. Where were you? Wari uri hehe? Yari ari kurwana turabibonye. I'm not sure. Ntabwo nzanura rindi sinzi pe ndabona ndi kwicanga nanjye. Filime bayise ngo umugabo utagira ahahise, a man with no past. Umugabo ntajya yibuka ibintu byose arabibona. Ugiye hese vayo. Okay, where are we going? Tugiye hese. Here. You want me to go to church? There's someone inside.